Dogmuka karbila meramai asai hemalong karbila meramai dogmuka arola pen karbi jutang asong tikelangjon hawaramaya tumpen karlitang mirjing joysing rong piaphan kachikimo ponjiaphan pherangke mai kangnipon Lasonsi pai chitluni phai kri phliarni dogmuka karbila meramai asa hemalong karbila meramai dogmuka arola pen KCS tikelangjon hawaramayatum ahin pen pherangke mai ke phapon bangso pherangke mai ke phapon alam thi laki non ke bangji pai ni phai inkoyarni inut dogmuka hawaralong pen ke thek ser kereset lunlam kabochi ke thek biga bangphuki karbiarang bongpen karlitang joysing rong pita inutlo alanglia hemki dogmukak tikerong piarong alanglia phan kachikimo ponchia phan chisik ponno kachikimo ponchia dim lake tikelangjon hawaramailong dogmuka krasinja aklam long ekesomdu hadaksi chikimo pon papusi pachini pon bangsolong dorsing terang karbila meramai dogmukak aro chunbang robindra rongpi maiphu karbila meramai dogmukak aro Biren Singh Teron Maipu KCS Tekelangjun Hawaramai Joy Singh Tiso Junbang KL8 Nihang Longria Mayatum Chitong Dunsi Clardak Pen Karbiang Long Radabhan Than Pachini Pon Lapen Karlitang Mirjeng Joy Singh Rongpi Akayalama Puthak Clardak Pen Non Kivangji Pai Niphai Inkoyarni Si Angton Pachini Pon Chiputa Pachini Pon Dogmoka Pen Star Report Run Rongpi Karbi Daily News Bangke lahlo dia nitu melong tekse reset inut karbiang long arat long kedo nong nam te thang long akai joysing long pi kadong bela chini lo alang nitu bangke dok moka te kirong pi rong alang ni rong bethang alang ni rong bethang kedo ben nitu dak dok moka atong phan mo pen alang ni rong pi sang thana sam taksi uwi kimialun an alang ni keceng penon bu alang kali lihat prak anta kali tangte anta tekelang unjun apa lang cara macam itu untuk piksi asip ini kami ramai lapen KCS tekelang unjunal komite him lapen kami pre-season asong pina runta kartu ponji apa ani kan mangta sepalai pun dia pai ceklo inko ya ke kartu ni aso kartu ni bangke tekelang unjun angkang long lo rasingnya aklam hasora sehingga kalong nong ini somdo hadak si cikimu. Tapi tenene thota da sehingga kam si cikimu po hadak si padu pon po. Alang liban taan sese kethek kiri dokmoka arat atu pate karbengo arat atu sita cikimu nangi apolo. Sita central committee pen kese central committee pen directive lasanang lelang po iki sita mi itu mungkin ingkan thom ke pachok dia pasti ini nang teman nang chok halo social media long tanam ye thang pipo bosi kado abe ferangke butu mata nang chok halo oke kimianun guru ade ketok ceng ulun kimi paklan ceng abang pulau itu ada muka tegerong joysing rong pi kali tang joysing rong pi pai cek lo koi kami sekali asih bening thota dalam pengkalian kartuli posisi ladak ndang muka karila merah lapan tekelangun KCS zone atau ban kilo versi kalian teknologi apa sih kado yang kaki apa sih media masih ini cara untuk mana ya lah soal kalau ini sih memang soalun tak kabijak kosan itu nak pareng bayar dia pan ini banyak kelas teknologi KCS atau masih acun ini kantung hai amun abutum nanti amun jadi pamiran tentang komiat urusan juti prasad agar orang kita kanunan dan juti mungkin di seluruh orang kita kanunan kelunan kunatan di apa mungkin itu non kan hadirkan anda bukan mungkin itu asli itu dah sangat tak bersih ini bisa malun jil kosan jasi rompi mungkin kosan jadi yang lama kami sudah alun jil atui kosan semar apa setang atau lagi lakukan
dan ni anon nonge la YouTube ini nong tapi na anda sih nong piatu dulu tapi na nong cetan no yang ini no so kirim vet abangku boleh isi alat jutang abang sikit klaim kan siap non cipin ano jutang asong non siapa duduk masih jutang asong siapa ni klaim kamu hormon asong kirim ini dan alang di lu lahir lu kabonda ate orkiri harmonium anda tolang musiku sinanda yang ngomong lagu koiro si anuno si raso ngomong koiro beda kesias sampai komen itu akhirnya suatu rumah kasih ala itu distrik museum long bidang kok dia pan lemon soalnya melodi lah pasti lah hai anak kita yang dam apa ke orang mimpi kami sampai mau anikan awal tentang sini pengalaman nasuban saya alam itu arti dipilih nanti kita sesuatu arti dipilih saya aman kan sih anikan mantala pai kau yang ke kalian itu angkang isi itu maksud yang